عزیز سلام سلام لولا اوی لولا لبای تو در نهاری چی خوردی؟ مادرم کلچکان با چهارمغز و تخم پخت یک جای نهاری کردیم تو چی؟ من باشم 4 تا تخمی خانگی خوردم نخور کاری اشکمبا کاری اشکمبا Assalom bachaho. سلام بچه ها سلام معلم جان سلام بچه ها Xush. Ahvolato خوب است؟ خوب است خوب است اوی ها. از جنبه تو چی شد؟ چرا اینقدر اوف ایستاده ای؟ معلم جان او سحر 4 دانه تخمی مرغ خانگی خورده است بله چند تا؟ 4 تا 4 دانه این روست؟ بله روز تخمی خانگی؟ تخمی خانگی شکمم میکفد نکن از جان من از تو خواهش میکنم که رفته کمی آب نوشیده بیا بله تشکر حاضر می آیم پرخور 4 تا تخم البته فایده دارد لیکن دوتاش به فکرم کفایه است بله کفایه خوش عزیز جان آمدم بیا نوشیدی؟ نوشیدم خودت را خوب حس میکنی؟ چه خیلی نه خوش خیلی خوش کنی معلم جان خوش این چی کتاب است؟ این کتاب خوش این رسمی مرغ کلون دارد رسم خوش این کدام مرغ باشد؟ این کدام مرغ بودنش را تو میدونی؟ نه خوش تو چی؟ کنی؟ من؟ یافتم شتر مرغ بله این شتر مرغ است. معلم جان این گونه مرغ هم می شود؟ بله می شود شتر مرغ پرنده بیابان است و خیلی هم عظیم جوسه می باشد عجایب تخمش چند قدر است؟ تخمش تقریبا برابری سری تو عزیز جان و سری تو لولا سری یک کودک بری نخود بله معلم جان چقدر جوجه می برارد؟ چقدر؟ انا به این سوال های ما و شما در این کتاب عالم مشهور نبی قادیروف جواب پوره داده است حاضر ما بعد از خواندن کتاب به همه سوال هایمون جوابمون را میابیم دستر خانت چه خیلی کتاب عجایب بود است درباره مرغ شتر عزیز جان مرغ شتر نه شتر مرغ شتر مرغ خب درست اینک با دقت باشید برای خواندن کتاب شروع میکنیم شما شتر را دیده اید؟ آن اساساً در دشت و بیابان زندگی میکند گردنی دراز دارد به فکر شما کدام جانور مثل شتر گردن دراز است؟ زرافه بله زرافه مثل شتر گردن دراز است ولی فرق میان آنها همین است که قامت یکی راست و دیگری کمان شکل است ما درباره مرغ گپ میزنیم که با شتر بچه بسیار مانند است گردنی دراز و کمان شکلش او را به شتر بچه حقیقی مانند کرده است برای همین هم او را شتر مرغ می نامند او در میان پرنده ها از همه کلان است قد بعضی شتر مرغ ها از قد آدم هم بلندتر می شود آیا پرنده را می دانید که به 150 کیلو وزن در هوا پرواز می کند برای به آسمان برداشتن 150 کیلوگرم وزن بالهای بسیار قوی در کار است شتر مرغ با بالهای کوتاه خود به این کار قدرت ندارد اما در زمین چنان می دود که بعضا ماشین هم به او رسیده نمی تواند خوش بچه ها به من جواب دید که چرا شتر مرغ پرواز کرده نمی تواند برای آن که وزنین است و بالهایش کوتاه است درست انا بچه بین این رسم شتر مرغ افریقایی است قدش تا 2 متر
мешавад. Медонед? 2 метр баландӣ, бале. То 150 килограмм вазн дорад? бале, офарин. 150 килограмм вазн дорад. давомашро хонед? давомашро мехонем. خانه баландии қадди шутур аз рӯи замин то баландии сараш тахминан аз 2 метр зиёд аст. баландии қадди шутурмурғ низ ба ҳамин андоза аст. ҳар ду пойҳои дарозу ғафз ва боқувват доранд. ҳар ду дар дашту биёбон зиндагӣ мекунанд. мижгонҳои дарозу ба ҳам монанд доранд. сохти чашмонашонро дида гумон мекунед ки аз як оила бошанд. аммо шутур 4 пой дорад, шутурмурғ дорои 2 пой аст. барои дар як соат 70 километр давидан пойҳои дароз ва пурқувват лозим аст. ҳар қадами шутурмурғ 3.5-4 метр буда, он метавонад ин фосиларо ба осонӣ тай кунад. шумо 10 қадам зада баъд ба як қадами шутурмурғ расида метавонед. шутурмурғ аз ҳуҷуми ҳайвонҳои даранда, шер, юз, кафтор ва паланг ба осонӣ худро халос карда метавонад. чизе ӯро дошта наметавонад. шутурмурғ ҳам ба душман ҳамла мекунад. ба як зарбаи пой душмани худро ба ҳалокат мерасонад. ана дидед пойҳои дароз ба ӯ чӣ гуна хидмат мекунанд. шутурмурғ дурбин надорад. дар замин ҳамвор аз дурии 15-20 километр моро мебинад. гардани шутурмурғ сари ӯро аз замин хеле баланд нигоҳ медорад. шумо ҳам агар ба баландӣ бароед, атрофи худро то хеле дурӣ мебинед. ӯ бо гардани дароз метавонад атрофро дуруст назорат кунад. наздик омадани душманро бинад. гардан ва пойҳои дароз барои аз душман гурехтани шутурмурғ кӯмак мекунанд. хушбачо ба ман ҷавоб диҳед ки шутурмурғ бе дурбин то дурии чанд километрро мебинад? ман мегӯям хуш азизҷон, аз 15 то 20 километр медидас. бале, 15-20 километр. барои чӣ? Кӣ мегӯяд? من میگویم خوش. چون که والا جان. گردن و پایهای دراز داشته خود را از دشمن امین نگاه می‌داشت. офарин, дуруст гуфтӣ лолаҷон. чунки бо гардани дарозаш ҳамаро мебинад. муаллимҷон, давомашро мехонед? давомашро мехонем. гӯш кунед. мехонем. хош. шутур бача таваллуд мекунад. шутурмурғ тухум мегузорад. шутур пар надорад. шутурмурғ пар дорад. шутур минқор надорад. шутурмурғ дорад. шутурмурғ аз бисёр ҷиҳат ба мурғ монанд аст. мисли мурғ тухум мегузорад ва чӯҷа мебарорад. ҳам чӯҷаи мурғ ва ҳам чӯҷаи шутурмурғ вақте аз тухум баромадан роҳ мегарданд, яъне мустақилона ғизо мехӯранд. шутурмурғ аз чанд ҷиҳат ба шутур ва аз чанд ҷиҳати дигар ба мурғ монанд аст. гӯё ҳам шутур асту ҳам мурғ. барои ҳамин ба он шутурмурғ ном гузоштаанд. тухми шутурмурғ хеле калон аст. он аз 1.5 то 2 килограмм вазн дорад. яктои он ба 25 тухми мурғ баробар аст. тухми шутурмурғро шикастан душвор аст. он пӯсти ғафсу мустаҳкам дорад. агар ба болояш шинед ҳам намешиканад. он ҳатто вазни одами калонсолро мебардорад. агар мурғ барои чӯҷабарорӣ 10-12 тухм гузорад, шутурмурғ 1 баробар зиёдтар аз он тухм мегузорад. ин чӯҷаҳо аз тухм баромаданд. онҳоро шутурмурғи нарина аз тухм баровардааст. шутурмурғи нарина пеш аз оғози наслдиҳӣ дар рӯи замин лонаи чуқур меканад. дар он шутурмурғи модина зиёда аз 12 тухм мегузорад. вақте ки шумораи тухмҳо ба 20-25 дона расид, ба болояшон шутурмурғи нарина хоб мекунад. баъди 42 рӯз бо ғамхории падар ин чӯҷаҳо аз тухм мебароянд. онҳо аз тухм баромадан замон роҳ мераванд. чӯҷаҳои нав аз тухм баромада аз душман гурехта наметавонанд. онҳоро душман ба осонӣ метавонад дошта гирад. аммо чӯҷаҳои шутурмурғ
сода нестанд. онҳо барои ба дасти душман нафтодан ҳилаеро ба кор мебаранд ки ягон ҳайвони дигар чунин рафтор карда наметавонад. агар онҳо хатарро ҳис кунанд, зуд худро ба замин партофта беҳаракат мешаванд. дарандаҳо фикр мекунанд ки чӯҷаҳо мурданд ва ба онҳо кордор намешаванд. аксари дарандаҳо лошахӯр нестанд. ин ҳилаи чӯҷаҳо барои зинда мондани онҳо ёрӣ мерасонад. хуш бачаҳо, акнун ба ман гӯед, чӯҷаҳои шутурмурғ барои он ки луқмаи душман нашаванд чӣ ҳиларо ба кор мебаранд? ман ҷавобчиам. ман майлаш ҷавобти азизҷон. худро ба замин партофта ҳамчун мурда вонамуд мекунанд. ана ин тавр. бале این هیلا چوجه ها رو زنده نگاه می‌دارد. бале бачаҳо, ҷавоби дуруст. офарин. хонданро давом диҳам? بله دوام دهید. бисёр хуб. гӯш кунед. шутурмурғҳо дар қитъаи африқо зиндагӣ мекунанд. баъзе намуди онҳоро дар қитъаҳои амрико ва австралия низ дучор омадан мумкин аст. онҳо кишварҳои гармро зиёдтар дӯст медоранд. шутурмурғе ки дар қитъаи амрико зиндагӣ мекунад нанду ва шутурмурғи австралия эму ном дорад. онҳо дар заминҳои ҳамвор гурӯҳ зиндагӣ мекунанд. ҳар як гурӯҳ то 50 шутурмурғро фаро мегирад. шутурмурғҳо ҳам рустанӣ мехӯранду ҳам ҳашарот. онҳо алафҳои гуногун ва тухму меваҳои рустаниҳоро истеъмол мекунанд. аз ҳашарот малах, гамбӯсак, кирмҳоро мехӯранд. қалтакалосу муш ҳам хӯроки онҳост. мабодо сангпуштҳои хурдакак онҳоро дида ба зери косаи худ пинҳон шаванд ҳам халосӣ надоранд. шутурмурғҳо дар ҳолати гуруснагии сахт сангпуштҳоро ҳам мехӯранд. барои осон шудани ҳазми хӯрок сангчаҳои майдаро низ фурӯ мебаранд. сангчаҳо дар сангдони шутурмурғ барои майда кардани хӯрок, яъне ҳазм кардани хӯрок, ёрӣ мерасонанд. шутурмурғҳо рақсида ҳам метавонанд. онҳо дар мавсими ҷуфтшавӣ болҳои кӯтоҳи худро кушода рақсҳои гуногунро иҷро мекунанд. боз чиро дар бораи шутурмурғ донистан мехоҳед? чашмҳои шутурмурғ аз чашми фил калонтаранд. дар хоктӯдаҳо ғил мезананд то аз ҳашароти зараррасони пӯст халос шаванд. агар одам ба гурӯҳи шутурмурғҳои биёбонӣ рӯбарӯ шавад, онҳо ба ӯ ҳамла мекунанд. шутурмурғ дар як пояш 2 ангушт дорад ки якеаш нохун аст. бо нохуни худ метавонад душманро пора кунад. аввалин фермаҳои шутурмурғпарварӣ 200 сол пеш дар африқо ба вуҷуд омадаанд. одамон шутурмурғро барои гӯшт ва тухми серғизояш парвариш мекунанд. як тухми он 3 касро сер карда метавонад. барои он ки тухми шутурмурғ дуруст пазад, онро ба муддати 2 соат дар ҳарорати баланд ҷӯшонидан лозим аст. пӯсташ низ хеле гаронарзиш аст. аз пӯсти ӯ чарм истеҳсол мекунанд. аз чарми шутурмурғ барои шумо бачаҳои азиз пойафзол ва палточа медӯзанд. хуш бачаҳо, канӣ ба ман ҷавоб диҳед. тухми шутурмурғ чанд нафарро сер карда метавонад? муаллимҷон, 3 нафарро. аҷоиб. бале. تو باشد 4 دانه تخم مرغ خانگی خوردی. سر کردی ها؟ дидед бачаҳо чӣ фарқият дорад? хуш, китоби шутурмурғ ба шумо маъқул шуд? بله معقول شد. شترمرغ پرنده عجیب بود. бале, аҷоиб. канӣ ба ман гӯед, муаллифи китоби шутурмурғ кӣ будааст? مؤلفش عالم مشهور نبی قادیرов. раҳмат ба шумо устоди азиз Набӣ Қодиров. бале, ташаккур мегӯем ба ин олими мо. бачаҳои азиз, لبای барои он ки мо дар бораи паррандаҳо бештар маълумот гирем, мо бояд чӣ кор кунем? کتاب бале, китоб хонем, бисёртар китоб хонем.
آی خوش. بله من با کتابخانه رفته این گونه کتاب ها رو دسترس میکنم بسیار میخونم عزیز جان بله تو هم لالا چنین میکنی ها به فکرم بله من هم رفته کتاب گرفته کتاب میخونم. آفرین لالا آفرین دانایکانی من دوستان عزیز برنامه امروزه ما با آخر رسید ما با شما خیر خوش کرده تا برنامه های دیگر میگوییم سلامت باشید خیر بچه Hey!